Kublih pi parlok jusna tunan pe kubor ne channel. Dengan pot parlok ini pe ini ki komen halor ka jing ong jong iba adal ben norum. Badai ban suspend ya ka ya UDC bat USB jongga East Genchahil district kumta parlok hado pisnga dei lane pisnga lai sang paban komen ngayal de nga menjuri kan jing ong jong ba adal ben bat kumjuro menjur ba how arjar al pra on suspend sendon wat ya ka sarkar NPP temta kan penslemik pot pokol ro jongpi temta ini pe na dai ban suspend ro ya ka sarkar MDA NPP Ampang ya UDC bat SP ham suspend wat ya minister ro ya udrok uba shigram arkram kiyo ban kem ya dew yong uba da ki metric ton umla ban kem ki pulit ngite nada dai balong MCM ukasi baro ki seng balang kin ya tele ban pen yar shuki henry da dai ugaro ki seng balang ro ki akum ki paro without sorrow shanu ki seng balang bakin dawayo siam ma deputy chief minister bakini ban yar shuki nikini ro ki bamlang ne suspend ya imadu prestone bat ya konrad CM ong ban suspend ya sarkar ro dai ban suspend shwa ya konrad bat prestone onde ayu ya kita di sibat SP habadang sya hukum kat pamon kita ki high level aba play umnut kren ya ka sarkar lek kena paman ya SP bat DC beri tangki no triparty NPP suspend shwa ya konrad bat prestone polis bat DC bapli hap kongo lamwir hukum sarkar NPP dai ban suspend shwa ya ka sarkar MDA2 bom iler kam ARM Shadisi bat SP South kasi hero ready lupamo barang bun batik dewi yong pe ai kipulit alap metang ban lum pisah kapur men nau dewi yong bayo abaro shinter ki national highway nang ta suspend nang bat ka sarkar kapisaru karung sya ka sarkar ka inquiry high level la shay la shu ja alanti inquiry don conclusion kani ka jabaro kadai jimfil ka KOMEN shu pen ngop be ya ki pai ba kiseng balan ban ngi pai ba ngi dai ban ya ohoi ban pen her shki ya baro ki minister kan tum UCM over of monitor kadrama kale ya shak chai adu menta wan ya batrai hok ro asat da pisa kajing kren ba adal bet kalong ka bashisha iba adal bet iklem ya sha sarkar re henry kinong komen pat ki shu pershabe kai ba iba adal bet ikren kan lei long shei kan lei long shei kan lei long shei pi da pe phan da san tu pha om dei ban shu pershabe wan abla spin bit wat comment kulmar kumno DCSP bat prestone kim tip e apa ka game kala depth dang bat kun dei hok ban suspend yakini ki kron nok punya breu ben hiar shuki direct dei ban suspend ya sarkar NPP apa ka alat jingti de yang tu malakas ngi Dilid iki makar wan penduk ya trajula haba ki dhar company business ki emnek seu hi ki mafia USP UTC mafia man umnai kini ki sukkes pisa yo telun ki ai ka ba ki mafia ba ka sarkar seu tu pisa pa ba kini ki mafia nei ban kem kong ya sarkar high level ka bajra bajlau pisa palan ka bale ki kam sop sop nakrem nang ta ya trai par de yong pat aram jai freedom ya trai imslem kaktin daktin kasisar suspend yano namar nadu ba usyong kunot hadu ba syong shki kidang dia kani nengkong dei ban suspend ya ke MDA2 government UDC bat SP kide ki yasar jongki kam singau kia ban kang de yong ban ya ka baslei kinong we halari nang ta ani ti be an kat ya de yong om tip om bana bom lam ti sei nei te nei bu da dei bala kid kiu ban kid ban ti kno ya la ka kno ya kid kiu ro badai maki te daya uslam dang sya kno te hap kno ya la ka kno lang ya kid kiu ro namar dei kid kiu kat ki pulir pa masro ro kim tip ne yo ye klikit de yong ka korupsion bashar kaitam baro UDC bat SP
pat ke MDA government kenya pi wat tuklatan ya kajak po kiwei nang ta MDA ban suspend ke sarkar MDA ya kadai ke sarkar kai bor de ban pensiun thai na ikai bau pai bahi hau arjar arpupra korek suspend ya play drop kit be anya surokro de tamne prolog ku besibun ku besi jarno ngin sekindo pada ke video ku besibun